Bhinteron arong Assam Adarsa Gram Yojana scheme pen kaching thora tomon kejap. Lakha krepli Korkanthi constituency ke parlopon Bhinteron arong weaving center lapen library center asai hemalong Jakhongpo nifai craner kep arni Bhinteron arong entry point gate boundary wall lapen iron gate anparta solar street light Assam Adarsa Gram Yojana scheme pen Hauraghat LEC MLA Darsing Ronghang Arideng pen long e kisompon. Samilangso ITDP block ke parlopon Bhinteron arong Assam Adarsa Gram Yojana scheme pen long e ki sompon lake Bhinteron arong entry point gate lak ke pen long e sompon lapen boundary wall lapen iron gate 11.50 lakh anparta solar street light 22.50 lakh atangka pen along e Hauraghat LEC MLA Darsing Ronghang Arideng pen long e sompon si Bhinteron arong kaching thoratomon japon. Bangsolong e ke sompona me along manpeng alohi Hauraghat LAC MLA Darsing Ronghang Karbianglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso KAC EM Kangbura Kiling Lapen Samilangso ITDP Block PDO Junali Nat Pen Chenglok Rongarat Atum Chetong Dunsi Ing Samjin Pen Pachunpon Puluni Pen Biren Gowala Report STSC Nabuson Arong Mukha Pangthek Pemsi isi Adorso village, bangso aparman ason kenang sot ason doan, bangso kikim kerang tapi pajir pan angka kesengson do, akehai orang Ingleng lang le mele do bomotsi Hauraghat homosti longke dan Bhinteron long napente center birong jon sarikbe ditudopi so panglutet pensi Adorso village so ST community so do Parman state government pen tangka peneng thotame 49 lakhs ke wangdo lalong ni Parman ta lalong ni Parman pini thom free scheme long tin nen pon so bong pente rong kilut lamang so entrance gate amukha dan lo street light pai mukha kipiponi Parman si pini long ni sompon lo lasi ini ngarong nangi pen chou nai government apa lapuson jungjung inglong asu arong mukha kapaching tour pen bang katu kawi akaya thengnu ni et misen lapuson ang arong cipaklang dia pan si Adorso village lapuso Parman tangkamanang kipi asu pochurunan si government atum akemanga tengpen itum tame kedeng atun kirim atum tame anong athang penet chia phanaban Adorso arong kurang te lapuson Adorso si itum paklang nang ko je rongarlo rubarlo mekar metu angbong biso ejang angbong ta jingki ke me jetan me jetam je baji kisung be boy hotame cherap itu seroi bari bitu niat theri these thegumbong pen hem with Inglongkiri bang nanglang me Adorso gaon itu sarkar ta kemang teng ekdom ke penam je panaban rong asal lapen mekar sama bisai jang racun di dekan yenang tum tami lapang so sarkar amang ke mana teng pen kleng dono nang limit hangda rong rup met po je ke jingthur po ke klemedam citu nang po pen de lapang so Bhinteron narong lapang so government of Assam atau pen Adorso village hok pirthia dang pen wang nang lang sitabe hala bang sorni tabe rong sor tabe jingki dun met thanun met pen dang lok tipi ke bejir ke chu ke jun ke tu ke we tame do son an tame labang so tum long so tum ke do ke thak so chepak plan dun theki bang nili chu nili lo tapen te rong nili da bang bomji pen halo pen thot peni somsuri alam du tame mo ki than bom na ta non pini ani bangke dak local emisi lo chairman hai Raju Tiso dulu pentu kang brakling hai dulu Samuel Ronghang dulu darong sa gadu gula duet lo si meulo musi nili sarkar pan puthot churusi ngautum so media ahin pen rong sarkar chunili lo ya Adorso village pula mangu sarkar to kamat hapen dum ka pleng ni pan bai tum gadu da bor ina men pen Isya kimia sengson wang pulu tangte nilutum han
amin nang pang wai toy puten dum ing wai po sitami ke long tang abang itum ko sonsi pemi pen enong athang si pemi pen chun pemi jima labang tai tum paklang na halang ke long tang apot bang paklang pemi nang puap jo ini si nili da karong da batai ni thom ke bang lalu jong si tum ke long tang hormuta itum paklang dek the pachun dek the chibhong irong pulutang te nilita ador suarong pulutang te phiri rong si nongge ador suarong pu peman di fan bang rong sawan tuning dilo itu mi pen klep pon dia PP facility long ban basa ador sorong long pen PP ke joy ke long facility ke la nonta tangka 49 lakh sangka nang pilo aprang da nang pilo mang hodak pen aprang tangka ke dak library la pen te dak weaving fan klem lo nona tangkap nang ke entrance gate dopo la pen te dak street light rong lo pan dopo la pente dak weaving center long ta ako lasu weaving and equipment mukha dak tungwan po la bang so weaving center long ta boundary wall na halang lai ka daw na klempon po tangka sinang lile 49 lakh jeda gram sawam ing pensi 49 lakh sa tangka pen PPC klempon ni makanang sot itum si di song ponsi pini laso video trodi pensi na kamang klempon po